ole thlir tu te chibai vekule voinia chuan Imphal War cemetry le Kangla Fort le Loktak le kan tlona te kan thlir ho le don ani mintel puyang che o kan video hi atluanin milo thlir sakram donia ole tuna hian Imphal khopui chung kan tlan me ka hei voinia min shwai tu le motor khal tu hi wana ani a kan family thian thatak mai ani a patlom ngai thei tak bok ani ti hian kan kaldu na pianga min shwai kwala ani hian thil chin chang alo hrezaw na samai sia kan hlok pui thei khop mai chuan khita anunga khian wilia le biata hi ka u pasal ani a Switzerland atanga local ani anni hian min ho boka kan palin kan kalani ngom kan ti khop mai le ti hian cemetery chu kan hnai tial piala khu tilai mai chau hu ni ta kan thleng tre pe ta hian war cemetery chu kan lut don ta kan thleng me ke but Kojima was a national Indian national army. Ti chuan motor te kan han pak fel te a war cemetery lampan chuan ke in kan chuk thlata a ole hei war cemetery zone chu kan thleng ta a abul nai vela hian private in te po alo om nual to ni hi chuan tuna bo ta kan hu me kang hian achung a hian ken lo phal lo chin le ti lo tur te lo in zia ga ni chuan hei abul nai vela po bung kung te le thingkung chi sang an phun boka ala thang lian lowa nakina thanlen huna phe chuan anwam ngotang heng lai hun te hi le hei wana po get chunga get veng tu ni om ikin get a long ti ni hi ole he bo ta hian war cemetery zia rang le chanchin kim chang mai a in tar langa sap thongin in zia ka chiar har salem lo boka kan hriat ngai lo thil tam kan hriat pha ani Here it's written the Battle of Imphal was a decisive turning point. It's written here. Yeah. The reason why they made this war cemetery. I need to. He war cemetery hi Indo pui pani na hun laya Imphal Indo na a Allied Force lamtang British sipai le India sipai tam tak nun na chan ta te chiar reng na siamania. Chuan Mizo thlan po om ve ni ti hriat ani a mutak ang imo kan zong don ani chuan he war cemetery hi Commonwealth War Graves Commission hovin an enkol me kani For example, here is Haranunga. That's clearly Haranungba aw hi senaga aw is naga tin kan tlo hun lai hi thlasik wang lai ani boka atnim te hi aro deuh na amu nom tho bok ani ni pui lai tak phei chuan ruwa tuina chom boka an hring dup thina an moi tak zat thina ni ole hei tuna kan hu ang hian cemetery chung lai tak maya Christian te symbol kan ti bik te ang cross loading wang mai han mu hian ring lo mi te ram chung nge ya langsar tak maya cross hanin ho lang kan mu hian ro pui ka ti le zuala chuan hei Mizo sipai thlan kan mu ta hlak umai van nei thlang ve chiang ve Thanzama Indian Army Medical Corps doctor ni anga medical corps e ambulance sepoye inti ambulance khal tu te poni ma na ambulance sipai aba lung len thak ve kum som hi lek ani le ngala thi lain hei o 24th April 1944 mo chung te tan chuan in line na kha here is a Mizo guy. This is the only Mizo guy here among many others, you know. He is the ambulance sepoy. His name is Thanzama. Ole bia tangi point Mizo pa thlan thla uluk takin alani tin kumtin mai hian rampo na tanga akhat moi to kat lo to hi an om ve reng thina
tin khovel rampon mai ni lo tual chung mi te po in an tlawh a chol ha dam nan an mang na sa thin hle ani tin du thu sama mo ya mu du chuan atlo hun hi October thla atang mei thla thleng vel hian ahnim hi amoi hring duk manin karing lat mai chung huna chuan ahnim chon tu tur wa tuite lo tam tok to bokanga amu nom khopang There's a Jew down there. a Jew Yep. one Jews no Yeah. okay At least I found two. chuan Willie hian David Star symbol nei Jews pahnih thlan ka hmu e ative boka hey cemetery veng tu pon rin takin cemetery veng me ka helai hun hi visitors book da na mun tur ro man ni ma sela da arem chan lo tur thu an tar lang ani e runa kan tlan pel mek ding lama mi hi tangkhul baptist church ani a chuan cemetery chwa sanin Kangla panin kan tlan phei me kani le tu na kan mu kan tlan pel me thingkung buk tak te hi Kangla chung phei kha ani vek to a chuan Kangla kotwal kan thlir me ka kan thleng trep to ni Kangla chung man kuma mi te nu ho in ruak ngal ngata an protest na hun kha helai hun hi ni a chuan so lai in te a son ticket alu na tur kan la dona som hi ani so ole hei u nau pa wa na hian ticket min lei pui dona mi te tong te duang to hin ka lo thiam nal si lawa an sei chu se tho ma ila duang to ka man kha ka thiam lo ta tani tu ma tang chon ta han ole hei tu na hian u nau pa wa na hian a chung kan lu na tur ticket min lei pui dona mei te tong hi duang tha lin ka lo thiam lawa at an soi chu se tho ma ila i bazar to na tur chu ka se tho na ma se ti hian wanan min han ti sak jok se a thal in ka ria chon khoi mo ticket ka Cái nào thì cái bát nhựa chứ nào. Ka du le ka lang le let's go ole Kangla Fort chung gate pakhata tangin kan lut me ke pui ve hle mai an len tol nan chuan hei Kangla guide map ani a achung thengkim a hmu thei ani ta hian chuan hei hi tourist information hun ani a nam thil te le souvenir turang chi te han zor na hun ani a that's the place where they sell the memos chuan han lut ve reng ti ang eng thil ngi achunga te po hria ta cha ko malom traditional thil lam de hlir ani hi mole an zor ni amoi dangdai hlom khop mai mu nom bok du chuan a lei reng thei ani hi ngak tu fel tak an lo le ngal Kangla Fort hi lal in lo ni thinin Imphal khopui chung laili lai takadin ani a tunma chuan Imphal lui kama om thin ni in tuna chuan chim lama hian asol hu chau mu thein a om to a Kangla Fort hi tunma kumzabi sangkha zaruk somthum pani alowin din dai to kha ni a Manipur lal ho ro rel na mun pui thin ani achung lunan hian gate kongba pui pathum la ya oma pani tlak lama le chim lama pakhat he Kangla Fort hi din thar le i renovate ani nuwa hon thar le ni a Kangla chung chang hriat theina bot le lama intar mu tur om nual mai chuan hei tu na kan huang hian hun lai taka Hindu temple alo ding lo mai ni len anwama fan anwam boka anda thiang hlim fai tha a boruak thar han hip nan te po achung hi han hoi kho ben nan te a tha hle ani
Kangla Fort hi tun ma a anlal te ro rel na thut pha poimo tak mai ani awangin aram ni pui te thin lunga ril takin mun alwa thuk le a ram asam rifle an han lwa po khan na sa takin ti tak zetin ami pui ten in thurwal takin lak le le na be pui khan lo thak nge hi ni ti la kan soi swal om lowe ti chuan helai mun kan chwa san nuwa thingpui te konglaka kan han in ho le a chu Mizo a chuan Loktak lek panin kan plan chho le ta ni entry fee is 20 rupees adult. Okay. They can take it from your pali. Then you have to give me 10 rupees back. 1890. Okay. So Yeah. Okay. Thank you. Tikan somria tin mi pali kan lut do. Chuan resort chunga kan plan chho me ka parking na tur te kan han ngai to nga langa. Chuan hei hi Sandra Park and Resort mun chu kan thleng ta ni. Somewhere is a restaurant. Up that side. Okay. This side is also the lake. O ti hian restaurant om na hmuna khawthlir na om chu kan pan me ka amun le avel te chu anen kol tha ti a hriata du thu sama tha in khwa a thlir thei boka tin borwak a tha ti a hriat reng mai helai hun chu speedboat le longleng manga hanin kar kai te le island sang te han fan kwal theina kha a oma amaro chu ke ni hi kan hun atai lutuka I chunulam ani to wangin atlai to bok nen kan ti man don talo ina lang tlat mai manlai changto Manipur ram chunga tourist hi bertu po allan ni renga Imphal khopui atang ke em samnga leka la he he Manipur itlo don chuan he dil hi tlo nge yang che in chir lowang tin amuna nuama borwa ka thiang tima tin activities sang te po ati thei bok ome tin kan thuron ru bok che chu langa kal ain zanni kharria kin kal ila han chen chil ila aborok thiang him ti han hi pin ama natural beauty hi han enjoy acha kom hle ani ole tuna chuan amun le lampanga khi lai kho thlir na lo ong khi e han tlo don chin tiang lai atang hian khwa te in thlir ho tiang u helai hi rale lampanga viewpoint khani a cholha adam na mun tha tak poni ngal e ole ti hian kho thlir na mun a tha hle mai thingkung in an lia deuh mai po a ma sia tha tak zet ani ole an tarlan dan chuan tu thu sama tlo thei hun hi jing lam ani ba ka tlai lamdar thuma tanga dar ru thleng hian chuti hun chung chuan an sakhi khoilar em mai sangai an ti te kha thliar kar te ro te a hian an run zuang chuak ta thina an ei tur cho pe khun lai ani awangin chu amu nom atling phatle ani These are the small bungalows in heng bungalows ta te hian aria ngal thei vek ani ole kan video min thlir sak tu te hin zawai chunga lom thu kan soya kan video lom le tura kan in hule theu don nia mang tha chi bai vek pule